زمانم مپار از اولو زمانم رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابند نوچهان رادیو دنگی گل دم باشی رو دودی تباخی 2024 این لبریکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارن هجام نوچهان داوی پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه یوسف دنهو گوت جزاین لهمبری ریبر آپو وک بردوام سیاست قرکرنا گلین رسنه جروسیپین سوریانی یوسف دنهو دستیشان کرد که ریبر عبدالله جالان خودی رامان آزاد او گوت اف رامان نتنه جبو گله کرده ده همان دمیده جبو توایا گلین هرمیه رامان آزاد این ریبر عبدالله جالان جوهر مافین گلین هرمی او هیوی آوان این برب آزادی و تمثیل دیگه ام دزانن که گل هرمیه که یکو به فکر این آزاد باوره او ریا آزادی خواه یا جکولتی دوی ده دبینه دوی کمپلوی ده ته هدف گرتن دیروکا دولت ترک بسوچه ندیجی گلین رسن این هرم کرد سوریان و ارمن داگرتیه ترکیه کتی هرمی او همو سیاستین قرکرنه ردیجی مپکتینه کمپلوی ردیجی ریبرتیجی بردوام آوان سیاستانه دنهو گوت پیکاته این هرم باکور و روجدت سوریه رامان ریبر عبدالله جالان وک پکتینن و به هفگرتن و آواکرنا ریوبریه خواسر مدل که به هم پا افراندیه لوره دولت ترکا داگر کر روزانه ایریشی و هرمی دیگه یوسف دنهو بانگل جوا کانابنته وی کرد که جبو آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله جالان بکه و تفگره اندام رجا که بانو محمد دبیجه فکر و فلسفه ریبر آپو جبو همو آزادی خوازین جیهان بوی بنگه آزادیه لوره همو دجمن جی تکوشینا جنه دترسن فکر و فلسفه ریبری گری کرد فکریه که امرو فکریه گو با فکریه کی جهانگیری لان خبو لکادیر آن ما بو با فکریه بو با شورشی گالری جهانی طواوی جهانی گرتو تو بتایبتی گلی کرد او فکریه قبول کردوا و امجو کل باشور و کو جن او فکریه من پی قبوله و پیری او فکر و فلسفه برز عبدالله اوجلان کین چون که او فکر و فلسفه بو آزادی بو طواوی گلانی بندست و طواوی مروفایتی و بتایبتی آزادی بو جن چون که ریبر آپو توانی جن لمال بیهنه در لچوار دیواره بیکا با خاونی شورش یک بیکا ل همو بوارکانی جیانا ریبر آپو توانی جن بجدار پیبکم در حق بو داگیرکاری دولتی ترک چون که دولتی ترک مرامی هەیە کە باشووری کوردستان داگیر بکە و جارێکی تر وەکو ئەسکەندەرونە و هەروەها قوبروسی لێ بکە و کە دەوڵەتی تورک عادەتی وە چووە هەج وڵاتێکەوە داگیری کرد ئەنی ناکشێتەوە بۆ ئەوە ئەرکی سەرشانی گەلی باشوورە بە هەموو شێوەیەک ئێمە هەوڵ بدەین دەوڵەتی تورک لە خاکی کوردستان بکشێتەوە و نەمێنێن. بلگه آلیکاریا اسرائیل یا جبو ترکیه ده پرچین سیهای درکتن هولیده. سروکمار AKP رجب طایب اردوغان گوتن دکاره دجمناتی و ایرشا گل کرد بکه به داخویانی خواهین و داوی رای گشتید خاپینه. لالیه که ده بیجه ام ایرش اسرائیل بکن لالیه دنجی آلیکاری جه اسرائیل دگره. آژانس آنف بلگه اینکه اسرائیل آلیکاریا ترکیه دکه به درخستن و به بلگه آن درخستن و بلا کرن. آنف دازانین که بشک جه پارچه بالافرین به مروفین دولت ترک جالی اسرائیل وطن پیشوازی کرن. آژانس آنف گوت گریلای آزادی دوهل نافچه پنچوینیا گریدای سلیمانی بالافرک به مروف یا دولت ترکا دا گکر خستن خواره. به بالافره را گریلای آزادی هیان نها 19 بالافرین به مروف و بچکین دولت ترک خستن خواره. لگوری بینه این بالافرا که دو هات خستن ده آجانس آن فیدهات پاوکرین ده هات خویاکرین که هنج پرچه این بالافر مارکه این اسرائیلینه بریان ها جیه پگی راگان دبو که پرچه این بالافر بمروف ین دولت ترکا داگر کر جالین ولاتین اندام ناتو وطینه تمین کرن.
تاوی همو دلیلان اردوغان هر روز ده اکران تلویزیونان ده گفان لإسرائیلی دخواه. بریا چند روزان جی اردوغان گوت اگر ترکیه ولاتی بهز به اسرائیل نکانه وانتشتان نها بین سر گل فلسطینی مل کاراباخ و لیبیای چکر ام و لوانجی بکن. پشتیوان گوتن اردوغان بریا چند روزان 4 گشتین بازرگانی دولت ترک گیشتن اسرائیلی. افتوا دادن خویا کرن که اردوغان بریا بازرگانی جی اسرائیل را هر جور آموراندشینه و دبه هفکار کشتنا گل فلسطینی. چاپکانیین چالاکوانین باجاروک رانیای را گادن که دولت ترک مترسینیه که مزن لسر هرما کردستان چکریه و گوت بدنگیا برانبری و داگرکاری خیانته. ئەو لەشکرکێشی ئەو جارە زۆر جیاوازە لە لەشکرکێشەکانی دیکە ئەوە پیلانێکی زۆر گڵاوە بە عەفرینکردنی باشووری کوردستان. خەریکە باشووری کوردستانیش وەکو عەفرین لێ دەکەن لە عەفرین 197 کورد بوو ئێستا 135 کوردی لێماوە 10,000 فەڵستینیان بۆ هێناوە شەڕی غەزەی بۆ ئۆردوغان خێری داوە بۆ نمونە ئاوارەکانی غەزەی دێنیتن لە باشووری کوردستان لەگەر پاژماوەی گروپە تیرۆریستەکانی داعش دێتن لەوێن دەرێ نیشتەجێیان دەکاتن لەسەر گەلی کورد پێویستە یەک ڕیز بین پێویستە پێشمەرگە دێرینەکان چەکداری هەموو حیزبەکان یەک دەنگ یەک هەڵوێست بێنە مەیدان دەست بە خۆدا شۆڕکردنەوە دادمان نادا نیهۆکاری بێدەنجیە بێدەنجی دەچێتە قالبی خیانەت حکوومەتی عراقیش بێ هەڵوێستە لە پشتی پاسەوانی سنووری عراقەوە دەبابەکانی تورکیا وجودی هەیە 1 کیلۆمتر لێیان دوورنەوەم بێدەنگن ئەوە بە خەتەری زۆر گەورە دەزانم داوە لە وەکو کورد داوە لە خەڵکی کوردستان دەکەم بەگشتی لە هەرێمی باشوور دەکەم بەگشتی لە هەیمنە و مۆزوعەدا لە هەمبەرەوە مۆزوعەدا بێدەنگ نەوەستن بەرخۆدا بکەن چالاکی بکەن پشتیوانی گەریلا بکەن پشتیوانی قەندیل بکەن بۆ تێکشکانی ئەوانە. فدراسیون گازین شهر پدکه خیانت لنرخ نتوی دیگه. فدراسیون بریندارن شهر آهرما باکور و روجات سوریه به داخویانیه که تجدید لسر رهبر عبدالله جالان شرمزار کرد به دهان اندام فدراسیون تبری چالاکی بون. اندام فدراسیون یوسف ابراهیم و هوگر آمد داخویانی خوندن. ده داخویانی دهات دستنشان کرن که تجدید بردوام کمپلویا نابنتویه که سوچه هری خطره لدیجی مروفاییه. هر وها هات دیار کرن که دولت ترک و شرکت شریک نوی به اصرارن دی سیاست شر و تجدید ده بردوام بکن و روجلات ناوین بکن گولا خوینه. ده داخویانی ده اشارت به هفکاری پدکه یا به دولت ترک رهات کرن و هات گوتن که پدکه نرخین آزادی خوازی ایهانت دیگه. ده داخویانی ده بانگل پدکه و دولت ترکات کرن که ایرش و سوچین لدیجی رهبر عبدالله جالان راوستینن و ده جبو آزادیا فیزیکی یا رهبر عبدالله جالان جی تکوشینه بکن. کجار جنین نزدی چاوین خواه لسبه که تجیه وی و کن وکرن. کوماله جنین آزادین روجلات کردستان کجار به مبست دهمین سالوگر کمکوچی و فرمان هفته و چاران یا لسر ازدیان داخویانی اکدا و گوت ایدیگل و جواکای از شنگاله به پرورده کرن و ریخستن کرنا خواه لگوری فلسفه رگز و ایدئولوژیا ریبرا پو ایدی دکاره ده هر قاده ده خواه بپارزن. کجار ده کسایت شهیدین شنگاله ده همو شهیدین آزادی به بیرانی و گوت ایرشا فرمان هفته و چاران جبو تنکرنا ناسنامه کردین ازدی بو. لیوی جاره دشر لدیجی دایشه ده به پیشنگا گریلاین آزادی کردستان برخودان دیروکی هاتن کرن و برخودان دیروکی جبو همو آزادی خوازان بو ایلهام به تایبت باندور له همو دجمن انگل کرد به تایبتی باندور له دولت ترکا فاشیست و داگرکر کر و پلان انوان تکبر کجاره گوت دناوا 10 سالان ده تیو همو ایریشن هوانه ین رژیم فاشیستا دولت ترک و جوا ترک جی گل و جواکا شنگاله به پرورده کرن و ریخستن کرن آخواه لگوری فلسفه ریگز و ایدئولوژیا ریبرا پو به حزبون و دکاره لهر قاده خواه بپارزه. دوی گل شنگاله به تایبتی جن نزدی خواه به ریخستن بکن و لدجی هر جور ایریشن تنکرنه برخودانه بکن. راپورا ایهده بجیشکن به هلوستین سیاسی تفدگرن پیشیل تحلیه اندگرن.
Komisyona girtîgehan ya İHADA Mêrsînê rapora xwe ya têkildarî binpêkirinên li girtîgehên Mêrsîn û Herêma Akdenîzê eşkere kir. Di raporê de piştî destnîşankirina binpêkirinan mafê mirovan pêşniyarên çareseriyê wiha rêz dike. Devê îradeya girtîgehê li gorî standardên netewayî û navnetewayî tev bigere. Devê selerastkirinên li gorî qeydên Mandela û standardên din yên navnetewayî bên kirin. Devê li girtîgehan çavdêrên serbixwe bên avakirin û mercên tenduristî û xwedîbûnê bên başkirin. Devê sepana destkelemçekirî û cezayê dîsîplînê bidawî bibin. Devê bikaranîna mafê xwe yê civakî û agahîgirtinê bikar bînin. Devê daxwaza girtiyan a sevxkirina girtîgehên nêzî malbatên wan were qebûlkirin û li dijî bûyerên întiharê tevdîr bên girtin. Piştî rapor hata eşkerekirin, sekreterê İHADA Mêrsînê Bekîr Sıtkı Keçecî jî axivî û got li tevahiya girtîgehan mafê tenduristiyê tê binpêkirin. Bi taybet ji ber sepana lêgerîna tazî girtiyên jin ji mafên xwe mahrum dimînin. Xwarinê kêm didin, ava germ ya ji bo paqişiyê kêm didin û demekî kin didin. Bi raporên saziyên tipa edlî tak berdana girtiyan tê astenkirin. Girtiyên ji serî heştê astengdar nayên berdan. Keçecî herî dawî got li tevahiya girtîgehan nêzîkatiyeke nijadperestî heye. Em ê vê raporê ji Komisyona Mafên Mirovan a Parlamentoyê û Wezareta Dadê, Yekîneya Mafê Mirovan a Walîtiyê, Lijneya Şopandinê ya girtîgehan, Yekîneyên edlî, partiyên siyasî û rêxistinên mafên mirovan re bişînin. Devê tedbîrên pêwîst bên girtin û girtiyên nexweş jî werin berdan. Hevşaradarên Êlihê, Gülistan, Sönük û ya navçeya bajarê nû ya Amedê Safiye Akdağ, têkildarî êrişên ser zimanê Kurdî axifîn û diyar kirin ku êdî zimanê xizmeta wan dê bi Kurdî be. Hevşaradaran gotin ku dêxebatên xwe bi Kurdî bikin û bêhtir bi Kurdî biaxifin. Niha bêtehemûliya li hember zimanê Kurdî bi salan ne heye. Lê ev bûyer êdî em çawa bibêjin êtî zarok jî pê dikenin. Bi her awayî hem ev bêhuquqî ye hem jî dijmirovî ye. Ti gelekî ku zimanê xwe diaxive bi zimanê xwe divê hunera xwe saz bike yan jî bi zimanê xwe binivîse bixwîne an jî biaxive tu radibî li hember vê tiştî astengî derdixî û bi rastî jî di qada siyasî de bi her awayî tu dixwazî pêşiya kurdewariyê bigirî. Desthilatdariya AKP û MHP ji xwe bi polîtîkayên qirêj ji xwe di nav vê siyaseta ku anha siyaseta ku dikin ji xwe nayê qebûlkirin. Ne mimkûn e ku gelê Kurd li hember zimanê xwe, li hember çand û hunera xwe ev vê zordestiyê qebûl bike. Parêzer Fîdan, jêbirina nivîsên bi Kurdî derqanûnî ye. Serokê Komisyona Ziman a Baroya Amedê Mehmet Fîdan têkildarî jêbirina nivîsên bi Kurdî ji Anefê re axivî û got jêbirina nivîsên bi Kurdî derqanûnî ye. Di kanûnan de ji bo xizmeta bi zimanê Kurdî tu astengî tune ye. Jêbirina nivîsên bi Kurdî dijminatiya li hemberî Kurdî ye. Parêzer Mehmet Fîdan destnîşan kir ku li ciyên ku nivîsên Kurdî hatine xerakirin ji sedî nodî mirovên bi Kurdî diaxifin dijîn. Şaredariyê jî bi armanca xizmeta ji gel re bike ev nivîsandine. Gel jî xizmeta bi zimanê xwe dixwaze. Dibêjin em birane, biratî bi vî awayî nabe. Heke biratî hebe, divê bira jî bikare be biaxife. Parêzer Mehmet Fîdan herî dawî got, ev kiryareke nû ye û li derî qanûnî ye. Ji ber ku qanûnê de tu astengî li pêşiya xizmeta bi Kurdî nîne. Jêbirina nivîsan derqanûnî ye. Tu zirara peyvên hêdî yan jî pêşî peya ji bo kesî nîne. Sedema cezayê wan nijadperestiya wan e. Şahin, Kurd ve dest çand û zimanê xwe bernedin. Hevserokê Dem Partiya Amedê Abbas Şahin li ser êrişên nedîjî çand û zimanê Kurdî ji Anefê re axivî û got
100 سال نو دولت لسر گوتنا یک ولات یک ملت یک کال یک زمان سیاست قریش دمشینه د دسبه ده ناوی گندان پشرجی ناوی مروان گوهرتن هری داویجی هول ددن چاندا مروان تنه بکن وکا گوته زانین بریه 8 سالان بریه تاین کرنا قیومان مله هرمی ده آستا هرمی ده گلک کارین گرینگین چاندی کرن مروف به زمان چاندو گوونده خوشیان لی به تاین کرنا قیوم را هول هات داین که فراستا چاندی بیت نکرن شاهین گوته ویرش سیاسین اولدی جی ناسنامه گلی کرده فولکلور لگوری اردنیگاری و جیانا جواکان یا هورایی به آوایی که خوزایی دردکه و هوله تلتین خوزایی نابن سوچ لی دستلاتاری AKP و MHP هر تشته تکلداری کردان وکه سوچ دبینه ایرشالتی جی گووند و داوتان بقاسی ایرشالتی جی گورستانان هم سوچه و هم نای قبول کرنه عباس شاهین هری داوی گوت چاوکو 8 سالان بریا قیومان نکارین راستیا چانده یا هرم بگوارینن جنها و پیوشی و نکاربن بسر بکوین اف دولت و دستلاتاری نکارن خالو هبونا ستاتویا کردان بگرن devir de dozaka maftar heye emi ticari dest siyaseta demokratik bernedin Kurd ve timmi xwedî li çand û zimanê xwe derkevin. Li Şirnexê her gavek lêpirsîneke Hevserokê Dem Partiya Şirnexê Abdullah Güngen ji ber ku tevlî çalakî û bernameyên partiya xwe bûye heta niha derbarê wî de bi dehan lêpirsîn hatin vekirin. Güngen diyar kir ku li Şirnexê ji xeynî Dem Partiyê ji her kesî re her tişt serbest e û got lê tevî hemû astengiyan jî ew dev ji tekoşîna xwe ya reva pernadin. Em jî weke her partiyeke siyasî kar dikin. Lê mixabin dozgerî her gava me her gotinek me wek suç dibîne û lêpirsîn dike. Partiyên din çi qasî daxuyaniyan bidin, meşan bikin, çalakiyên cuda bikin, jî dozgerî dengê xwe nakin. Lê dema ku Dem Partî tiştekî herî piçûk bike lêpirsîn didin destpêkirin. Güngör da zanîn ku heta niha lê dijî wî bi dehan lêpirsîn hatine destpêkirin û got bi van kiryaran dixwazin kar û xebatên me bidin sekinandin. Lê em bi biryarin û heta serketinê em ê tekoşîna xwe bidomînin, mafê wan nîne ku xebatên me yên siyasî îlegalize bikin. Cerdevanên li herêma Bedkarê rojane 600-700 ton daran dibirin. Talankirina daristanên li navçeya Elkê û qilebanê yên Şirnexê bi destê cerdevanan bênavber dewam dike. Birîna daran jî bi dehan bi behanaya çêkirina qeleqol li herêma Bedkarê ya navçeya qilebanê hatiye destpêkirin û qadeke berfireh dar têne birîn. Cerdevan dibin çavdêriya leşkeran de û rojane bi hezaran lîreyên Tirkî daran dibirin. Ji bo veguhestina daran jî her seferekê hezar lîrayê Tirk didin xwediyê traktoran. Hate gotin ku ji bo kişandina daran 40 traktor kar dikin. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dem baş.